Magko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimod anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Day taman na nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan gargar friend tapay lang. Ta enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabuarota. Katwa na. Ken maysa. Awan pa imot lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo jere. Awan tabasit mo't ti sweldok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hanga balin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan nyo. Manut kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manut kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agday dahit ka pa ilaay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay. Kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay nga rod ngagbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Si ka at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon tagdayet. Ay wen, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungot dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kundi ti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha?
Isu nga uray ito'y tan nga ag-iyan. Pipya ito'y taman manutin na uyaw nga tao. Kat ala si ka nga ron ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga iso tagin inaw. Kat trabaho ti babae day ta. Di ko maanak ta tagin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot kasawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti muring tayo, tatang. Ay na. Ay, bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon, tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na, tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasajay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro ang nairwam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo ng aglutaw, kas kada aginaw kan agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong mo nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang arudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada? Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman maneho ka ading? Babae ka man.
Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla idi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon ti ulista abakit. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At tiwod na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na atrabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan bisyo na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha. Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kay di. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta. Nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapilim nga pagbakasyonan. Wen, ta daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Ngam, atan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay,
Narigat nga asawa ti Sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod dagpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nga agtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jebalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kaya sawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pag kunaamang, Kasano katahan nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni dya lugar mi ara. Kat, kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagi balay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo mga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki agtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya kanula ang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasab mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, jak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si Kagayam, tiyagbalin nga ipagmay. Ay wan, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Aywan, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma. Tamangan no masyurto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag.
Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo ang kwarta. Ay, kwa. Inalak amin dya inted ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam. Di ka madanagan tapangabakak day taipag. Siyak ti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. Kwa. Naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi naklay nakngay. Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo iti narabid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Iso nga sina ako ni Ramon. Sinsin ka, Wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta istor. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan tipan niyang dita paraangan na kat kinumustak ni insan mulaw. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Injayan ti mangilot tinang pananda. Eh kustaya, mayat nga ron tasanda pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko na dadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Wen nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mangilot ka, ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amon o pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka diita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadas siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang ano agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. No anyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti idadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam iti insingasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapno mo tanon niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mo tang. Masapul pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Nalukmagam samot tanti matres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringkatan kang agsikaw. Nita, siyak man takim baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam at awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Apay, Ay, apay nakadalpisak kamot na tandita paglablabaam. diya makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Kanyat na pasamak kan kabirain. Naligos. Ay, Diyak ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ang ijay ayan nila kay tunay, ta ipailot yaw. May mayat no maipan ad agos,
Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan aditirwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidig laeng may. Agtugaw ka lang dita ading. Wala, umay kan ading. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahi ta amang ngilot. Isunsamat nga agkarasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahi ta amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na laang ta nagpudot iti unag. Kita mo, medyo may garaw-garaw ko to saka kon. Huwag ngagpaisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot lang ti saan na siningir bakit? Tadya daduma anapan ni Jeket nagbayad damot. Lakay, si kamampay laang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang arod, agbuya kalat taditan, ta siya kun ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo pursaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot at agos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapangagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Sa anak mamagmag na. Alang arot Aganad ka. Amangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kun urayin ang mangal daw tadyak amo na manan nga oras nga agawidak. Dyak amo na dumanan ti pila. Amo matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di ta, lakay. Nay, nagkapuam Diego. Di taman ni Storantay. Napanag gimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip ngatan. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsangput mo't ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y naimbagan aya? Kunak man numayatan. At takano pa'y basit ante. May mayat mo't lang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay mo't kit di aywan, total. Agpapailot mo't laeng ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog mo't taon. Epektibo mo't lang at taday ta, antay. Ay katawan tay kaspadasan aka anakan.
Awan mo't siguro ti dakes na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan ni antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si kaman bakit nanyat panagkunam? Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, bareng agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pay nga rod adalusak jemulak nga aba ken laya. Naruutan dametten. Kauray saklatan at imapan, takabaulak mga ureawan kadwak. Sigurado ka? Wen, kan maburing ka mo lang nga agur-uray ijay. Amumot nga adu ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tapno epektibo. Kasta aya. Alangarod Bareng maadaan tan iti anak. Wen patsak nga iti mabiit, agsikuga kon lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Daling bakit? Nalamin. Arakupan nak mamat. Nabayagan adi nak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kano nga ron mabalin ita ko na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul kano amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nakadumot a session daytam. Wen tapno sigurado ti panagsikog kunto lakay. Kan tapno sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kini bakit mo? Masikugan. Kasano nga agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talipasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Angam sayang kano no di na ilepas. Sa bay aklatan Sapay adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mo't na mapan kaagpailot. Wen, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita, Bering. Urayom mo't adumakil basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, na. Kakatayin na una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bering.
No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ah? Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam bireng. Ay, da kayo magayaman te. Umay kayo tamangan tayo itimang ka. Agasam na ita. Kabailam akanan day tanagalsam amangga. Nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaulakan te. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot dan bireng. Ha? Ay, diyan mo ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan ante? Anya, ay sos, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka di ta health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Wan, antay. Apay ka di. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kitaan di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpayso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan jay asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay. Kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng ti sikog mo bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa ludsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpayso kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbaatan ta. Ay, diyan ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itak. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apa nga agim impake ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakim. Makamu ka. Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpayso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. No kasta, talaga apimanawan ka anakan. Wanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngamawan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mulaeng. Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaeng ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. No ibaga na kumatyag peso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na jay kasinsin mo. Tanatumbay din nagbasketball da. Jakmet kabailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan.
Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na, ante. Iso na lang, ta agpila tayo, ta anuman ang titao. Wan nga road. Sino pa'y dagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Ni biring matay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumati para awat iti number. Dito pa ti number. Simrek nga tangag trabaho dito. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amismo kin nila kay ko ijay ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, da di atone ti ama ti sikog na. Nubilang taag subli ni Biringkan ka. Awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat ti agsao iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Karne nga apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dahil lang ti sidak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadag panpanta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan magking kangay? Awanain, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agboy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoyan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Kan maysa. Awan pa imot lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo't ti sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya. Kwa. Maki-extra ak lang iti agduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maamamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Apaya nga datakil, kilo ti damdamagan nyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagim. Agday-dayit ka pailaay. Wan tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kaki di abaraw. Tanay. Kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wine? Ngam ipagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ka. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda akpay ti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problemaan nyo datakin akutong ni Jiri. Kasla saan kay nga rod nga agbagay anak ka? Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay.
Han nga ta nga balik ta, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutom. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon tagdayet. Ay, wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pala agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaed akong dito'y balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kit diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Kat ala Sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakit? Aday jay kusina, agin inaw. Day, apay nga iso ta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan sa amot ta asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jerry lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapul da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamot aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay? Anyat aramidem baraw? Kwa, aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to pa'y kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito'y balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsan at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos. Kasano daytan ngay? At nangarod sweldo nang aglutaw. Kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho iti nadagsan. Tani, nagkutong mo nga road. Ay, kasano daytan ngay? Ala, ipamanihok lang nga rodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsurun na Amon to pa'y ni ara, isunto lagi ding. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag-inin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho iti nadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti adu tapno lumok magka.
Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho, bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan, Jesus, iti tricycle yu, tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kau? Hanmat nga kaya ni Jerry ta ag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada. Nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit ganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla edi. Para bakit? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masidangay jire. Tay paboritom bakit? Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay yung araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan ti ulista bakit? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos ka na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sa nabali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y iti kanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang iti pila. O sige, urayin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak magkiting agdardara sa ading. Isa nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gayam ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta.
Nagbakasyon ka lang, Toy. Wen, makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, daulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mon ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado day tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na laang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sinina amatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kay asawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaamag, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid to ni lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam mo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tan, tanasukir mo.
Agasem mo tibagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam ti agbalin nga ipag may. Ay wen, kasinsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay wen, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan, ipag. Umay kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ka, no gigyan ka laang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ma, tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ne, sugalan mat dato mayan ta, ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yig mo tapagdubyan ta. Agbalin abaing ti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi naklay nakngay. Mapantay dya silad. Talak amom titusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay akasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon.